मेरा भाई को कैसे किए नहीं जी मेरा भाई को पप्पा को पता है वाली की नहीं जी हमारी गई ना बस तैयार है आकाश हाँ उम्मा के सारा दरस दूर बता दे मक्खी ने ये वाला मुतवज्जिह ये वाला मुतवज्जिह है हम की जाते हैं कि स्कूल यो हल्ले भी अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन कारी से तजान सरदा शेख وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين लफ्ज़ों को भेजता हूँ प्याले खरीद लो शब का सबर है कुचाले खरीद लो लफ्ज़ों को भेजता हूँ प्याले खरीद लो शब का सबर है कुचाले खरीद लो और न हो सकेगा मुझसे गुस्ताख पैगंबर का एहतराम न हो सकेगा मुझसे मेरी जुबान के वास्ते ताले खरीद लो और ये सच है कि खतरे अलियार मोहन है ये सच है कि खतरे अलियार मोहन है पर क्या करे खाजदारे खत्म नबूवत और सहाबा से प्यार मोहन है सुभान अल्लाह सहाबा से प्यार मोहब्बत है और जिसको सिद्दीक की सदाकत का एतराफ नहीं जिसको सिद्दीक की सदाकत का एतराफ नहीं बोला सिजदे करे ये गुनाह माफ नहीं दिलों में बुग़्ज़ अबू बकर जिस्म पर हज का लिबास दिलों में बुग़्ज़ अबू बकर जिस्म पर हज का लिबास ये तेरे नसीब के चक्कर है तवाफ नहीं तेरे दुश्मन में इतना फर्क है ए उमर मुझ में तेरे दुश्मन में इतना फर्क है ए उमर मैं तेरे नाम पे मरता हूँ और वो तेरे नाम से मरता है मैं तेरे नाम पे मरता हूँ वो तेरे नाम से मरता है और जब भी कोई दुनिया में शर्म हया पर ईमान लिखता है वो यकीनन सीरत उस्मान लिखता है वो यकीनन सीरत उस्मान लिखता है और चमन चमन कली कली चमन चमन कली कली वो तेरा अली वो मेरा अली वो तेरा अली वो मेरा अली दानच जानान खारमी पकुल खिस्तकी सुभान अल्लाह दानच जानान खारमी पकुल खिस्तकी कुलुन में जानान का पकुल खिस्तकी सुभान अल्लाह कुलुन में जानान का पकुल खिस्तकी और बिलालो हबशो सैयदुना खलक पूरी बिलालो हबशो सैयदुना खलक पूरी हरकूर पदह खौरू लुगरे बलु खैसकीरी हरकूर पदह खौरू लुगरे बलु खैसकीरी
کیږي او دا چې مدینه کني اول د مدینه وا دا چې مدینه کني اول د مدینه وا یسربنا مدینه شوا ستا په تللو ښایسته کیږي یسربنا مدینه شوا ستا په تللو ښایسته کیږي زما درود سلام پسان منظور د پیغمبر زما درود سلام پسان منظور د پیغمبر عمل د درودونو په لوستلو ښایسته کیږي عمل د درودونو په لوستلو ښایسته کیږي په نیت د عبادت درود شریف ټول وایي علی محمد و علی محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد انتهائی واجب الاحترام علماء کرام مشایخ اعزام معززین علاقہ امردین ثوابی السیدہ بالخصوص نمون اسلام درویش عالم دین خطیب اسلام خطیب مسجد حاضہ ذی قدر ذی قدر لائق صد احترام استاد العلماء استاد الخطبات جناب مولانا حافظ مقرر اللہ صاحب دامت برکاتهم و دامت قیوساتهم و دامت حیاتهم لائق صد احترام ممتاز عالم دین سی قدر سی وقار جناب مولانا گوہر زمان صاحب دامت برکاتهم ہر دل عزیز شخص جناب مولانا محمد بلال صاحب دامت برکاتهم اور مفکر اسلام مفتی محمود رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب تقابلی سرخیر عالم دین اور زیدہ سکی امیر جمعیت علماء اسلام جناب قاری سراج الرحمان صاحب ناظم صاحب اور میزبان مکرم جناب حافظ معاذ الرحمان صاحب جناب حافظ اویس محمود صاحب محترم برادر مکرم جناب خیر الامین صاحب جناب حافظ عبد الرزاق صاحب سی قدر سی وقار جناب قاری سعود الرحمان صاحب دیگر علماء کرام طلباء اعزام سماخانان مصطفیٰ کدی مسجد مدرسی مرکز خانقاہ نگیر چاپی رمکتونوں کی دکورون پچار دیوارے کی با حیاء با وبا پاک دامن پاک لمن موجود اور گئی قریب اور بعید خواتین اسلام مستورات اور انتہائی غیور عزتمند مسلمانوں ممتاز نے مسجد کی شرکت کری دی یہ دیر اہم موضوع حوالے سرا موضوع مطابق چند گزارشات بائی روڈ میں بائی ایر ستاسو مخیطہ کی خودر بارد آخر مخیطہ کی توجہ بارد سبا توجہ سبا انداز کر رہے سبا توجہ صحت مدیر درد سردار اندرائی مجھے توجہ میں دا سکو کروں یہ بتا لکه قاری صاحب ورته لږ دنګ کته کېنه ظالم الله یو کو أخوي كامل بالله تنكي ذا الله ورازقه شيء بجميل بزور وأخبر لكم شيء نصر وناشر لكم نتأمل بالله سبحانه سوى جزان متوجهين سبوا دواي अकाबिर मशाइख बुजुर्गान शादी वो दुनिया की ईसायान ईसा अलैहिस्सलाम मनी खुद मूसा अलैहिस्सलाम मुनकिर दी यहूदियान मूसा अलैहिस्सलाम मनी खुद ईसा अलैहिस्सलाम मुनकिर दी क्या यहूदियान ईसायान द्वारा बखबल की तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनकिर दी मखनी कौमुना में
وملائكته وكتبه ورسله فكل رسولان زمون ایمان دی اور مومنان صفات قرآن ذکر کری لا نفرق بین احد من رسله من دا انبیاء و جماعت کی دا انبیاء و دی گروہ کی دا انبیاء و دی نظم کی من تفریق نکو جدائی نکو زمون دا مسلمان پٹول پیغمبران باندی پٹول پیغمبران باندی تازان خبر دا تلکار رسول فضلنا بعض على بعض دا گلدستہ دا انبیاء دا جماعت دا انبیاء رسالت کی برابر دی پیغام کی برابر دی دعوت کی برابر دی مشن توحید رسول کی برابر دی لیکن بعضو کا اللہ تعالیٰ اور بعضو باندی فضیلت ورکڑی بعضو کا اللہ تعالیٰ اور بعضو باندی فوقیت ورکڑی سوچ بکی اللہ تعالیٰ قریب نہ جوڑو سوچ بکی اللہ تعالیٰ سبیح نہ جوڑو سوچ بکی اللہ تعالیٰ روح نہ جوڑو چار بکی اللہ تعالیٰ خلیل نہ جوڑو سوچ بکی محمد رسول اللہ زمان پٹول پیغمبران ایمان داخل مسلمانان والی چاہتا خبری کے بلے چاہتا پٹول پیغمبران ایمان دے حدیث ہے زمان ایمان پٹول پیغمبران دے لا خبر سے نکی دے نسبت او تعلق زمان قریب سارا دی سو سارا دی توجہ سو سارا دی ایمان پٹول پیغمبر صدا سے بیان ہونے جمعہ کے صدا امید انشاءاللہ جمعہ بیان پیدا کل بیان بتا سیاد انشاءاللہ ادا نسلی دا اثر دا توجہ دا توجہ کی فقیر دا انشاءاللہ ادھکی دی توجہ ایمان پٹول پیغمبران دے نسبت سو سارا دی آدم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام محمد علیہ السلام ایمان پٹول باندے دے نسبت آدم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام محمد علیہ السلام ہاں مندہ آدم علیہ السلام ذریت یوں کہ ابراہیم علیہ السلام ملت یوں تو محمد علیہ السلام امت ذریت کہ آدم علیہ السلام ملت ابراہیم حلیمہ وما کان من المشرکین ملت چاہیوں اور امت چاہیوں اولاد آدم اولاد آدم اولاد آدم آدمی آدمیت آدمیت زمون ایمان پٹول پیغمبران دے بائی نسبت سو سر دے زمون مشرات انبیاء زمون مشرات ادھر پیغمبران دے بیارا سے خلق کوئی مادر نکنا کوئی با پاتش مکہ پاتش پٹے پاتش ٹکٹر پاتش گاری پاتش منصب پاتش ما پلار مرشد ہو وہ دا پلار پسے بنا جان نشین شو ما تا گدب ملو شوا سر گدب نشین شوا زدہ خپل پلار جان نشین شو ما تا زمکہ پاتش پٹے پاتش علم پاتش سبق پاتش سلوک پاتش شریعت پاتش طریقت پاتش خلق خپل مشران دا جسر پاتی اگئی آدھی رازے ستارہ توجہ باہم من نسبت تر پیغمبران سا آدم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیسر نسبت کے پیارا ساجی سے ممتا دا آدم علیہ السلام نے سب آتی شوی دی ممتا دا ابراہیم علیہ السلام نے سب آتی شوی دی اور ممتا دا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب آتی شوی دی توجہ آدم علیہ السلام نے ممتا دو سیزن پاتی دی ابراہیم علیہ السلام نے ممتا بیتو سیزن پاتی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمان پیغمبر طول سیرت ممتا پاتی آدم علیہ السلام نے ممتا دو سیزن پاتی بولو دو سیزن پاتی ابراہیم علیہ السلام بیتو سیزن پاتی صرف قربانی ندا ہاں صرف قربانی ندا جگہ دختر کتنے صحابوں میں مل ارحیو یا رسول اللہ قربانی سے سیزنے صحابوں کا نبی پہوے سنت ابیکم ابراہیم دا ابراہیم علیہ السلام سنت کی ہاں دا پا پینزو سنو کی یو سیزنے صرف دا بنا بیانے پینزو آرہا ہے میراس کا لگ لگا خلی کہ پورا پورا
लेकिन आखिरी में पूरा इससे बच्चे बात करें अब के वाव को मेरा खान जाकर ना से पूरा पक गया दाना जीवन में का खान पर ना से पूरा दाना से दावत पर क्या तो जिहाद ना दावत सारा जिहाद और मांगे आखिरी का नाम तो नबी ने सब बात कर का जिम्मेवारी की बात है तो पूरा सिर्फ يوم السبت ويوم الاخر وشرطه وعايز 30 يقول तब वारिस अल जुड़ी की वारिस का मीरास में मिलाई पूरा मिलाएगी बोलो नहीं मिलाई पूरा मिलाएगी पूरा मिलाएगी क्या पूरा वास्ता कि प्यार कर जो वारिस नहीं बाहर ना आदम अलैहिस्सलाम रसूल सुना इब्राहिम अलैहिस्सलाम रसूल सुना ना आदम अलैहिस्सलाम हम को तो सुना पाती पहले सिर्फ इकरार अल्लाह ने मुझे नसीब किताबों की इकरार استغرقتيشون اعتراف بكا استغرقتيشون اعتراف بكا زمون اهل السنة والجماعة مسلك اعتدال علماء دیوبند دا عقیدہ کہ انبیاء کرام معصوم عن الخطا دی پیغمبران نے گناہ نہ کی خطا نہ کی نافرمانی نہ کی معصوم کے معنی یہ ہے کہ یہ گناہ کے قریب نہیں جاتے گناہ کے قریب نہیں آتے کو چنانچہ گناہ کی بھی اگر قادیانی میں لکھی کوئی نبی وردا پیغمبران نے گناہ آدم علیہ السلام طرف فرمائی آدم علیہ السلام گھر سے چکر و حیثیت کرے تبلیغ کرے قرآن کرے مسیح کرے جنت کی گھر سے ولا تقربا یہ بولی تو بنی سنچی کے بولی میں قرآن یوم لعصش خشور قرآن کے خبور الاعتراف ربنا ظلمنا انفسنا لا اعتراف قول آدمیت اعتراف قول آدمیت اور اسجود لآدم آدم علیہ السلام کا سجدہ ہو کہ الا ابلیس انکار کیا ہوگا پختنوں اعتراف قول آدمیت او انکار قول ابلیسیت ابلیسیت امنا خلق الدین امنا جرم جنکو امنا ممتدى آدم علیہ السلام نے اعتراف پاتی دی سب پاتی دی او دین بلیسس کو بلد اللہ کو جارا استغفار و اتروب باسا اور ابراہیم علیہ السلام نے مختصر ذکر کو پینتو سی دنگی پینتو سی دنگی حالات رائے پہلا حالت رائے یو طرف تا عبد بل طرف تا رب یو طرف تا عبدی بل طرف تا رب دی اب آخری کرب آخری تا آدم علیہ السلام نبات ادورا ابراہیم علیہ السلام لا عبد بود پرسنو سشیو صرف بود پرسنو بود تماشو سشیو صرف بود تماشو بود پروشو دي زمان سنشي كل استاذ سنشي كل ده كذا كمان مش كان لواء لكن شايف بود كده دي بود كي أغدي بخانة كبا كتير سوسان بودان سكال تارو شبكات كتير سوسان ولا لهاي ولا كان تجدا خده بكرمه خده كده ولا يخده كده بكرمه ولا تواس كده ولا بس كاربي خده يوم ترى أبدي بل ترى ربي رب تبارك أبو مكتوبات سام امتحان کی کامیاب يوم ترى تبين امتحان على يوم حاكم بل أحكم الحاكمين يوم نمرود رأي بل أحكم الحاكمين رأي نمرود البيت بل أحكم الحاكمين أغيب الكامل تيرو من حضر على أجسام تقول لنبيدي سنداندي حوالاتي تقول لنبيدي تقول لنبود واكب آتش نمرود دور گزارشو تو سخن بدا مشهور کردی نا خبر سوئی بدا کمزوری نا قلی خبر آو وی پرشتی راتی وی ابراہیم علیہ السلام پرشتو تا جی بخبل راتی لیے کہ اللہ تعالی راجی گلیے وی پرشتو وقت جی بخبل راتی لو پرشتی کبر روزگار تا جی بخبل گرزی بلکہ دا پرشتو با
रागली دا خبره سوی پدا چې دا چې فرشتو په معنا دا الله په حکم راغلي دي الله په حکم راغلي دي رب دې ورشه ابراهيم ته کوڅه کې دې تکلیف کی څه څه شته نشته ابراهيم عليه السلام کو فرشتو ته وایي فرشتي به او فرشتي بیا زموږ پیغام را ترسي ابراهيم عليه السلام چې ها چار پار سمان سره نه پټي کوشش چار پار سمان ولا نه لباس کړی کوشش چار پار سمان د دین ساده کوشش چار پار چې دا آتش نمرود راهو راشو فرشتو تاسو ته حالت نه وایي زما د زړه پر راتلو پیډر باندې هغه رب خبر ابراهيم عليه السلام تعالی کو ډارې الله تعالی ډارې کو ته خطاب وکړ یا نار كوني بردا وسلام على ابراهيم اوتا حکم اوتا كل خاشع سكت زمان الملك قومي شاعر علامات اقبال رحمه الله رحمة واسعة فرمایا ذوق ابراهیمی پیدا کا جذبہ ابراہیمی پیدا کا ولولہ ابراہیمی پیدا کا یا پورا استاد پرم آتش نمرود کلی سبحان اللہ هغه د اور نه کل ځان جوړول غواړي جذبه د ابراهیم جذبه ابراهیم پیدا کړي قرباني نه جذبه ابراهیمی ولولہ ابراهیم الله دې ټول ته نصیب آمین الله په حکم وادي غیر زندر کی دا بچی پریږه دا قربانی مولانا محمد صاحب سے دلته تاسو ورته دي د تقریب مشرانو کې هندستان کې اورېدل دفتر موسیقا کو عیدگاہ کې ہندوستان بیان لګو د عیدگاہ بیان خلق کے بیان کی لوگ پتہ ہے قربانی کیسے کہتے ہیں قربانی جانور ذبح ہو رہا ہے تو قربانی ہو رہی ہے نن امت مسلمہ سالوی حلالون تو قربانی ہو اگر اسلام کو تاریخ قربانی داخل اسلام تجام قربانی کمال قربانی تا اولاد قربانی 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 نن قربانی خلق سالوی تو الگ قربانی باشی عام کی میخ میرا یہ میخ قربانی ستاتو کا زندگی تو اور دعوت کسے کہتے ہیں دعوت پیغمبران دعوت اور تبلیغ کا چا سمجھ کے نہ رہا کوئی دعوت خلق سے تبلیغ دعوت کسے کہتے ہیں کانا ہو رہا ہے تو دعوت ہو رہی ہے پیٹ اور پلیٹ پر خلق دعوت جب تک دعوت نہیں سچی ورواق تیرہ چوہ لگی زوم کی عمر سے سالہ نزول تبلیغ کی ملتان تا زوم تشکیل چه ملتان تلاو تعلیمی گشی دا سوٹی کنا دا کار تاسو کوي کنه کوي لږ په دې تعلیمي کې چې زه مقیمن سے کش کړه ا تعلیمي کش کړه اوس یو مولدان کو هټ دا نو شي اوس په ټول پټي دی یو سلیدان کا کار ربي و سره دی او کوړي کو پر ایمان کور په سي زمين کو نرم کر رہا اوس مفتی سے ماته تداوا کا بنا یا مفتی سے تداوا کا کما ته تداوا کا اوس مفتی سے کو چچا हम मस्जिद से आए हैं और दावत की नीयत से आए हैं और आपको दावत देने आए हैं और आपको लेने आए हैं उस चाचा का जवाब की हुई दावत भी कबूल है मस्जिद में भी आएंगे लेकिन ये तो बता दो दावत में क्या पकाया मुफ्ती से सर उमर ने फ्रीज दे दी अब फुरत के बाद कि मुमकन दावत या तो दास जालिम कम दावत अरे कब दावत और तबलीग या तो तेरा तकलीफ का कोई नहीं क्या नम कुर्बानी से मुक्तदा इब्राहिम अलैहि सलाम को कुर्बानी मिला और कुर्बानी अब जिसे कहो बेहतरीन माल अमान कि कुर्बानी पर जानवर वाले खर्च यो अहकामात पर खर्च करना यो ख्वाहिशात पर खर्च करना कोई ईमान वाले समूह माल पर अहकामात पर खर्च की तो ख्वाहिशात और उमर से जो बोल जिक्र को उमर से कमाई ला अजरा लिमन ला इख्तिसाबना हिज्जा का दावा पर अमल का जन्म में लफ्ज़ कोई अमल इख्तिसाब नहीं और कुर्बानी का उनसे मिलावी बंदा का उनसे मिलावी कि सवाब अज़ाब बार अल्लाह खबर यूसुफ शरीफ तब राष्ट्र मां की मुक्ति से कमाल कुर्बानी की है कहना पता कुर्बानी की कुछ और जमा बना तेरा तगड़े हमारा कुर्बानी की है कहना पहाड़ क्या कुर्बानी ये कसलामी माँ की चिपकार कुर्बानी की मैं बोल पाकिस्तान
بقر دا مزه بقر دوی پکې نه وو دوی بقر ته قرباني نه کېږي دا وعده روز باندې کومه څه بقر باید قرباني کېږي بقر ته قرباني یو کس باندې ما ته چې څه وکړه کوم دې کا ځای ټول کله دې قرار نه باندې قرباني را باندې کېږي ما دا ټول کې وسو ختمه وزه به ختمه چې ټول ختمول شي نو شي دا نور کار ځای کېږي نه باندې ټول کې ختمول ګران کار دي کې شل زره لكن الشجرة ما لك خطوة ولا الشجرة قرباني والكوبة كيف القرباني وارفع الخطاش كما القرباني توجه هات اسم القرباني والكوبة إن شاء الله هات اسم القرباني والكوبة إن شاء الله القرباني لإبراهيم عليه السلام القرباني كده تابعي سبقتي كبر من بداية سبقتي تابعي ولقلت لي أمرنا مكمل سيرات فاتي كيف مالك كيف مالك سيرات تطلق جو سيرت جو قسم تدريجي تعليم مهدي مصطفى وسيرت بين تدريجي كمالات مصطفى وأقيموا الصلاة مستعينة تعليمات مصطفى وأعطوا الزكاة زكاة تبارك تعليم مهدي مصطفى كتب عليكم الصيام كرمضان مجيزة تعليم مهدي مصطفى بلغ ما أنزل إليك كسر الرزق وتبلغ تعليم مهدي مصطفى كتب عليكم القتال جهاد تعليم مهدي مصطفى أو ختم نبوة كمالات مصطفى زمان نبی نبی وای وای ورته وای مسلمان کی ریشي مسلمان کی ریشي تاسو په وخت نو گزار دي بیا بیا پیری کدا حاجی بیا بیا پیری کدا عمرتي بیا بیا پیری کدا صدقات او خیرات دي بیا بیا پیری فتح راځي چې محمد صلی الله علیه وسلم باندې پیغمبر زمان نبی نه صرف نبی نه وای نبی دې اخیرین دي نبی دې اور سلو خبري ولا پکار دي سو بولا سو سلو دي موږ د دیوال په جام سلو دي حق یا چا اسماني کتابونه سلو دي مقرر فرشتي سلو دي مصدر شافي مالك حنبلي حنبلي سلو دي تصور ده النصر زين قال يا اشياء سهرات الاشبال سلو دي جنازه مسجد كيلو سلو دي او وسط البحر سلو دي تبي الله يا سلو دي سمعتنا مسلمون سلو دي تبليغ في سوم يشتدي سوم يشتدي تبليغ في سلودي اسماني كتابون سلودي مقرر فرشتي سلودي تبي الله يا سلودي سمعتنا مسلمون سلودي اما تخبئ کی بیان کو شیخ المحترم سے تشریف فرما شیخ قاسم سے ما یاران سره مسلمون سره پاودا سی پر د پیغمبر یاران تبلیغ کی میں یو کاکا پاسه ما دې مفتی صاحب دان پکې پای کنه چې وځو نن سالو ما چلو مسنا سولا سره وا او دونه سره ودونه کوم یو ولې کو چې ویلې ودونه یو سره کور مو څه وایي ودونه عجیب خبره ده چې ټول بیان کې سره کته کړی چې د سلور ودونه خبره کوم سپین کېم بیا پاره او عجیب خبره ده خطیب سے پاکستان کې راځي خلک چې سلور یاران نه مني دامشتا چې سلور امامان نه مني دامشتا سلور مسلکونه چې نه مني دامشتا سلور غروب ولې جهاد چې نه مني دامشتا د تمرین سلور میاشتې چې نه مني دامشتا موږ ورته پاکستان کې د سلور ودونو منکر پیدا نه کړ ډېر مشران تیار دي چې الله نه دې منکر پیدا نشي دې منکر او که چېرته څوک پکې وي چې زما زړه نه غواړي ما ته یو کاکا چې دې څه کوي زما زړه نه غواړي ما ډاکټر صاحب ته وایي چې څوک د ستا په خپل کې دي او ودونه سلور ته وایي بیا بیا خو دې یو ټول وي چاته چې الله نه بوت ورکوي څو خبرې پکار دي نمبر 1 چاته چې الله نه بوت ورکوي دا به کامل مکمل پوره انساني په یو سترګه چې ګونډې رانه لګېږي یو په چې ګونډې دا نه لګېږي
دي شي صورت بدرنګ نه دي کیدی شي نبی د پر شرط دا کامل مکمل انساني تو صفات چا چردان نبوت ورکوي دا به نارینه زنانه به ښځو کې ولیه راتلی شي قاریه راتلی شي حافظ راتلی شي عالمه راتلی شي په ښځو کې پیغمبره رسوله نبیه دې صفات چا چردان نبوت ورکوي دا مبعوث من الله نبي څوک رالیږي رسول څوک رالیږي اور نمبر 4 چا چردان نبوت ورکوي دا به معصوم عن الخطا نبی د خطاګانو معصومي د خطاګانو معصومي پہلی بات کرامتوں سے ختم نبوت ذوق رکھنے والوں غازیان ختم نبوت سنو عاشقان ختم نبوت سنو کیا چلان نبوت بابا کامل انسان کی سوئی زمون پہلے دعوت جمیل قادیانی کا سر اور انسان نبی سشی نبی کنا باپ کی خبر دعوت سے ځان خپل ټیم باندې نه راوړل شي مرزا قادیانی انسانو نبی راځي په انسانانو کې پیریانو کې نبی نشي راځي په فرشتو کې جبرائیل میکائیل اسرافیل دلایل اسرائیل په فرشتو کې نبی نشي راځي پیریانو کې دیوانو کې خاطرو کې پیریانو کې قسماني سم پیریانو کې نبی چې راځي پیریانو کې جنات کې نه راځي فرشتو کې هغه کامل انسان اور مرزا قادیانی انسانو किताब नोट करने वाले नोट करते रहो पहली किताब रूहानी खजाइन जिन नंबर 19 की लिखी थी हुई मैं आदमजात नहीं और मैं इंसान नहीं मैं इंसानों के लिए चाहे आप चाहे नफरत हूँ जो शरीर से इंसान नहीं मैं कि इंसान नहीं नबी तक हमेशा देख बना वो नबी इंसान नहीं दूसरी बात क्या चलाना वो करते ही नारीना भाई जनाना बा नबी तो जम सकती है औरत नबी बन नहीं सकती औरत नबी चल सकती है औरत नबी बन नहीं सकती मिर्जा कादिर रूहानी खजाइन नबी की सिलसिली वो मैंने 2 साल मरियमियत में गुजारी फिर ईसा की शक्ल में मेरा सुहूर हुआ देवी 2 साल मैंने मरियमियत में गुजारी समझ लो देवी से वक़्त على خزوما ما خزش في النبي ده كان يشوي خزش في النبي ده كان يشوي اور تيسري بقى شاهد كلام نبوت ورتي النبي لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا بعثت رسول الله تعالى كي سوقي हाजी नबी सुख राजी की नबी सुख राजी की अल्लाह राजी की और नबी मबऊस मिन अल्लाह और सवाब अन्य बतूल है तवज्जो मिर्जा कादियानी मबऊस मिन अल्लाह ने और मिर्जा कादियानी मबऊस मिन अल-अंग्रेज ने अंबिया मासूम अनिल खता पैगंबरान नबुना देवता सर्व खबरें हक में हमारे सरदक और सब ने बोलते पाकियों पे इंशाअल्लाह बच्चों को चोराओं के साथ जुमला पूछे सके खत्म नबूवत जिंदाबाद नबूवत जिंदाबाद नबूवत जिंदाबाद नबूवत जिंदाबाद चीज़ों ने देवल सुबह शुरू काका जिहाद كذا كل ما يدبر سياسة كتبليغ جماعتي كدرس وتدريس كتصوفي كل سبب تعلق ساتو بنشان تبليغ جماعة ساتو بساتو بنشان كل ما يدبر ساتو بساتو بنشان ما تكسوي وينبلاه وينبلاه मुद्दा शामिल हो कड़ी वैसे मैं जो मुद्दा ने मैंने माता वजाहत और कम मुद्दा ने मैंने मुद्दा बंदा किस्म क्यों मुद्दा उठी क्यों मुद्दा बिजी नदारा कोच कम मुद्दा ने मैंने मुद्दा कमीर और मुद्दा मुद्दा बाकी माता अमीर से पसे मुद्दा जुड़ी मासी मुद्दा को मुद्दा से क्या चाहे मुद्दा बच्चा अल्लाह से कर दे शिकार है बोलिए सवाल है कि सोचते हैं तो किसी मुद्दा की रफा क्या जरूर से भी जिक्र नहीं दरस की مرتبة كي خلق غالبات مجرد من الناس شبكة متواضعة أمير صاحب
عبادت عابد عبادت عالم تخوف مقابلة تصير مقابلة ما تجد الدم إلى مقابلة تشتوي تريش إلى عريض رسول الرحمن سيقصد مقابلة Kemudian cuti kemudian cuti seguri Allah yang kasih khatibat isberi national sulti أو بيجماعة كل الدنيا الدنيا ساجر أباس كتير والتجار كوازو بشوالة كل دلاب شفتير شوا ساري دخل يا أمي كقول بيدري كبر كقول سوق ناس كقول نكبرين ما يقول مور ده جلنا يبغى كقول سوق ناس بقى كم مكاننا أمي كقول ده الدنيا ولا أمي كقول ولا حسن دخولي مزيد دخولي خلدون دخولي ها الدنيا بس سترجي سخاي بوزي سخاي خيرني أو خلنا بيسينا كده ديوان كاسمية والدنيا لا تشي من من جوا إنسان كي جوا كل شيء كمان ولكن بيبي لا بس كويس يجيب والله يجيب لكن بختانا يوم كسر كسر شيء تقريبان بلتو سرما مكان واي كيكان بدل واني واحد تقريبان زمون دون ني لما مكان بس كويس يجيب لا تشي بيبي لا بس كويس يجيب خوي الدنيا داول ما هو كان بحد كان مش بمرو بس نتاعه خيرات وعبادة الله استعصوا تقول عبادة الله namun yang curi di bawah ke halwa sama orang masuk halwa yang curi halwa masuk kibri oh jadi walau sekibri kita ke persaliman bagi anak saudara di balik kalau saya bela kami betul hati saya ختم الوقت ما بكون إن شاء الله إن شاء الله الصلاة ما بكون إن شاء الله توقع الفجر ما بكون إن شاء الله ختم الوقت مسألة اجتماعية كذا جاءت على كل باقي سري كي هاي باقي سري كذا جاءت على مسلم سري كذا جاءت على ANP سري كذا جاءت على BP سري كذا جاءت على BTI سري كل باقي سري يا باقي tapi hamba seperti dibawa ke insyaallah insyaallah إن شاء الله إن شاء الله